Buenas amigos, Watismanta, Cutirimo Sánchez, que tata Dios más palabra. Hatuchis bendiciones, familia equipa, guaguas ni equipa. Hatuchis bendiciones, trabajo equipa y salud ni equipa. Kaipi parlaremos a Pastor Silvestre, Maipechos, que saludos a Parichines, a hermanos, que Sucre Yachtamanta, hermanos que Potosí Yachta la Dumanta, hermanos que Cochabamba Yachta la Dumanta, Maipechos que Valle Alto. Chay kunapa pisu saludo especial cacho. Kala hagay amigos ninchis, quechua parla kunapa. Uhatun abrazo y hatuchi saludos para kunapa. Munasa hermanos ni pronto Dios ninchis kutimonga. Pai tantayuason kala nacionesta kala mundota tantayuason maipechos ugayuyata parlazo. Y munas amigos chay día manchay cosillas ganga sapos ninchipa. Alguna ya chanquichis que el 1 de agosto manta pacha parla y Sánchez. Profecías manta, maipichos por socta sábado raiku parlasun profecías manta. Que hay sábado Gallari Sánchez, que hay sábado 1 de agosto nisga, chaipe Gallari Sánchez. Munas amigos, tata Dios más palabranta, ñaurina en chispa, kunanga como yurizun, porque que hay tema, que hay elección, niriwanchis ainata. Maik acta, Señor Jesús Kutimonga, chaita kunan parlarizo. Charaiku, orayusun, tata Dios manta mañacoso, como yo soy. Dios ni tataiku Señor, gracias palabraiki raiku Señor. Que palabraiki wankasaiku kicharisaiku palabraikita. Y palabraikitas no hay baja Señor calpa fuerza. Mañakuiku son kunanga Señor Espíritu Santo iguita palabraikita ñaurina igupa. Wawasniki kay pantallape jawarimusawanku Señor. Paikunata bendice. Aisnillatatas paikunata podernikiwan Señor yanapay. Tal vez que pantalla pe jawarimosan Señor uhuawaiki ongoiniu uhuawaiki yakiniu. Tal vez familiampi mana ima sumas risanchu, pero Señor bendición tamañarikuiki chay wawaikipa. Kunanga Señor mañarikuiku watikmanta. Gano aikuan kanaigita Jesucristo sutimpi. Amén. Amén. Munas amigos, nirinchi ainata. Maik akta Jesús Kutimonga. Chaymanta parlarinan chispa, munas amigos, yuerizo historiata. Noganchis yachanchis, hatun chascuta iglesia Paco, 1844. 24 de octubre de 1844, maipichos chay fechata jawariranku Jesús Kutimonampa. Y chay fechapita mana Jesús Kutimosgachu. Nira chay quillama chay asaspa, nira chay watama chay asaspa, zunaga vendesga autunta, vendesga tiendas ninta, vendesga alpas ninta, vendesga oasis ninta, Jesús ta suyanampa. Porque profecía, que Daniel 8:14 nisga, 2300 tardes y mañanas, chay día cumplicosarga, 22 de octubre de 1844. Pero munas amigos, chay día mancha y cosesgas Jesús Kutimonan suyasaranco. Chamusga a las 8, 9, 10, 11 de la noche, 12 de la noche, 2 de la mañana, 3, 4, 5, 6 de la mañana. Mana Jesús Kutimosgachu. Paigunata, bueno, chay kusikoega, kunanga yakima parasga. Y maraiku, porque paigunaga creerán Jesús 1844 bichamonanta. Pero munas amigos, mana hinachukasga. 1844 Jesús pasan lugar santo manta, lugar santísimo ma. No ganchi yachanchi chaita. Charay como unas amigos, kunanta purikusoma, maika kunan Jesús Kutimonga. No gayo akuni, manchaita zunaga parla, kay nira kay año 2000 ta cumplisastinchis. 1999 zunaga manchaita preparaku, niga hinata, kunaga juicio chamonga, Jesús Kutimonga. 2000 pi juicio kanga kasga. Iglesias juntas runas caranco, ashka runas preparacuranco, 2000 chamo y Jesús tamana Kutimoncho. Unos amigos, a veces que hay falsas expectativas ni hasta no ganchas o agunchis, a veces profecías tamana jawarinchichu, mana a veces Biblia jawarinchichu, a veces zonas ni llevas ganchita creenchis. Quiere como unos amigos, que hay tata Dios para palabrampi, que hay Lucas Hatut againin 24, huchuit againin 17, 21 kama parlariwanchis, maipichus kay yang aldea nisga Emaús carga
chay yampi purisaranku iskay runas. Ajinata nin kay Lucas hatun tagay nin 24 huchuy tagay nin 17 nin ajinata iskay runas purisaranku nin chay purisastunkuta paykunaqa discutisaranku iskay ninku nispa chay Jesús hamusqa nin hamurqa chay Jesús saniachirqa runasta manchayta paykunaqa discutisaranku parlaisaranku Jesús manta y chantata Jesús ladonkuma chimpamu y chantata Jesús taninku manaqa uyarinkiri manchayta chay Jesús Nazaret manta parlasanku pay milagrusta ruwarqa pero noqayku creerayku pay kay hallp'api gobernananta ahinata Jesús mismo ninku y chantaqa paykuna mana cuentao kusankuchu pichus chay k'askay amorqa chay runaqa karqa Jesús. Unos amigos, a veces hay falsas expectativas nisqa paykunaqa creeránku de que Jesús hamunanta kay hallp'ama reyta hina charayku nuqanchik yachanchik Jesús maypitaq nasekun na Jesús nasekun maypi pesebrepi imataq pesebre corral ovejaqta vacas corralnin wallpaq corralnin chay pesebreqa chaypita Jesús nasekusqa kay dueño kay mundumanta corralpi naseku kan maypi nasekunki wasipicha nasekunki kamapicha nasekunki tal vez chay kama unayqa resichakankichis chay kama t'urmanta ruwasa karqa kama hina katre hina chaymanta oveja garasta chivo garasta churakanku manchay contento manchay kusisqa puñurikkanchis verdad noqapi chaypi puñunira. Entonces munas amigos Jesús nace oveja corralpi noqanchik yachanchis kunanqa Jesús kutimunqa Rey de Reyes y Señor de Señores hina. Tal vez que hay fariseos, que hay maestros, mana creerankuchu Jesúspi, porque paykunaqa niranku, imaynatata oveja corralpi Dios nacenma, imaynatata oveja corralmanta Dios hamunma. Ajinata niranku. Pero unas amigos, qankuna yachankichis, a veces falsas profecías taqawanchis. Biblia Isaías 54 nisanga junta kusarga Jesús hamusqanwan Isaías 53 parlarin nin ahinata chay qhariqa wiñanqa ch'aki hallp'api mana nima k'achitu kanqachu paypi y ahinata Jesús wankarqa Jesús mana kay hallp'ama rey hina hamunchu pero chay judíosqa ahinata suyaranku kay iskay runas chay camino a Emaús nisqapi discutisaranku Jesús manta pero paykunaqa creeranku Jesús kay hallp'apatama hamunanta rey hina pero mana hinachu karqa a veces noqanchik qhawarisqanchikman hinaqa hermanos amigos mana walejchu Bibliaman hina qhawarina chayrayku munasqa amigos noqanchik yachillanchikta kay Marcos hatun t'aqaynin 13 huch'uy t'aqaynin 32 ajinata niriwanchis mana nipi yachanchu nitaq diata nitaq orata ni angelespis yachankuchu Jesús ni noqapis ni hijupis yachanchu ni wawapis yachanchu solamente tata yachan mayk'aqchus kutimunanta ni angelespis ni propio Jesús ni propio hijo mana yachanchu mayk'aqchus kutimunanta sino solamente Dios tata yachan Dios Padre solamente payachan pero munas amigos imatataq kunan ruwananchis tiyan preparakunanchis tiyan paywan tinkunanchikpaq claritud Biblia niwanchis mana ni pi yachanchu solamente Dios yachan imuraqchus kutimuna noqata purisayki qan yachawaq kunan tuta suwa hamunan wasiykima imaytataq suwata suyawaq wasiykimanta escaparikuwaqchu waqladuma o suwataqa sumaqta k'aspisuwan maqta kanaduswanchu wasiykita llapiyuwaq sumaqta imayta suyawaq suwata sumaqta suyawaq maqanakuwaq tal vez vecinusman willawaq suwa hamunqa ninkunan tuta nispa manchayta pero mana yachankichu ima diachu suwa hamunqa chayrayku Biblia nin Jesúsqa nin kutimunqa
suwahina. Mana ni pi orata ni diata yachanchu. Interesante, amigos. Charayku ama engaños marumanachu. Ni wasoma kunan Jesús kutimonña, Jesús haga Chile llaqtapi kasanin, Jesús haga España pi kasanin, Estados Unidos pi kasanin. Munas amigo ama creychu. Porque chaytaga mana Biblia hinata ninchu. Biblia ganin solamente Dios yachan ima diachos ima ikachos kutimonanta. Charayku kay Marcos hatun tagaynin 13, huchuy tagaynin 32, ni riwancha hinata. Ni pi yachanchu. Munas amigos, kunan noganchis imayatataq qawarinanchis tiyan kay Jesús kutimunanta. Imaynata, imatataq ruwananchis tiyan, predicananchis tiyan, Jesús nillantaq, uchagapi nillantaq, y kay evangelio tukukunqa predicakuspa kay hallp'a enterupi, kay quechua parlakunama, aymara parlakunama, castellano parlakunama, kay guaraní parlakunama, kay chino parlakunama, kay inglés parlakunama, kay rusuta parlakunama, kay alemanta parlakunama, altuma evangelio chayaqtin, entonces vendrá el fin. Entonces fin chamonga. Dios kutimonga. Munas amigos, charayku nigichis imayatatas kunan noganchis ruananchis tiyan, imatatas ruananchis tiyan, preparakunanchis tiyan y preparananchis tiyan, hermanos ninchikta, amigos ninchikta, evangeliota predicaspa. Charayku munas amigos, ni se imaginata, maikata Señor kutimonga, mana yachanchichu, pero paiga kutimonga. Chayta qawarinanchikpa kay Mateo, San Mateo hatun tagaynin 25, huchuy tagaynin 3, 4, niriwanchis y parlariwanchis aynata. Kay San Mateo hatun tagaynin 25, huchuy tagaynin uhmanta pachañawrizun, chayaga parlarizan, kay parábola de las 10 vírgenes nisqamanta. Qawarinin aynata, reino de los cielosqas ankajina, 10 vírgenes, lámparas ninkuwan, noviota suyas diránku. 5 karanku, pishgatas karanku prudentes y unen pishgatas karanku insensatos. Insensatustas nin, chaychisega lámparas ninkuta aparanku aceitewan, junt aceitewan. Pero prudentestas nin, aparanku lámparas ninkuta, junta lámparas ninku aceiteo carga, chantaun chiquitatawan apaguranku. Por si acaso faltan. Entonces, cuscantuta chamosa, cabecea saranku. Munas amigos, imatatas kaita neita munawanchis. Imamantatas yachichita munawanchis. Pita kay 5 pishga prudentes kanku. Pita kay pishga insensatos kanku. Imanitatas monan prudente. A ver, gankuna yachankichis kay taquisito ajinatian, El hombre prudente su casa construyó. El hombre prudente su casa construyó. En la roca construyó. Ni en la roca construyó, en la roca ni. El hombre insensato su casa construyó. El hombre insensato su casa construyó. ¿Dónde? En la arena. Chay taquilla chanquichichu. Entonces, prudentes runa imatatas ruayacha. Prudentes runa ganin, wasinta, sumachta, orgopatitapi, sumach altitupi, sumach rumismanta, cimientuta churayitawa, chaypi sumachta wasinta rua. Insensatuta himayata ruan. Kala malaganawan, kala saikosga, ruan mayupi, o sinoga chay ashka halpatian chaypi, mana sumientos churanchu, adobellata pergayun, y wasita yako hamontenga wasi urmayun. Chay nita munan insensato. Prudentitas nita munan sumach hawarin, sumachta calmawan ruarin y sumachta ruan. Entonces, kay pishga warmis karankunin insensatas, y kay pishga unin warmista karanku prudentes, karanku 10 vírgenes nin. Entonces, kay prudentestas nin apagusrankunin aceiteta juntitata lamparampi, lamparankupi. Chantapi nisanguni tal vez faltaría un uchitatawan aparinalla, wah botellapi aparisanku. Entonces, que insensatastas nin lamparankuma junto aceiteta, entonces
junto evitaban ahilla pasan kumana wah uchita tawan apasan kuchu paiguna noviota suyamnanku rinanku karga y paigunata chayanku 10 de la noche 11 de la noche mana chamunchu entonces kay insensata lamparankuga tukurpakusqa aceite tukurpakusqa mana k'anchasqañachu chantata maskamusanku kay phishqa insensatasqa maskamusanku aceiteta rantinankupaq chantataq mana tarisankuchu maskamunanku kamataq novioqa 12 de la noche chamun novio chamusan oyarichis kay phishqa prudentesqa sayarisqanku y novio chamusqa mayk'añaqa uyarinki Jesús kutimunanmanta noqa kay adventista iglesia adventistapi kani ñaqa 19 años 20 años noqa kay 2001 2002 2003 2004 chaypi uyarini Jesús kutimunanmanta lemita kaq ni haynata Jesús kutimusan preparakuy Cristo viene pronto prepárate chaymanta kayma pasan 18 19 20 años y nira Jesús kutimunchu imanitata chay munasqa amigos noqa piensarisqa imaginaqa Diosqa kay munduta munaku chayrayku mana ni pi pierdekunanta munanchu qan tal vez chaypi qhawarimusawanki tal vez sonqoykipi piensarisanki kawsayniykita Dios me entreganaykipaq noqa nimayki Jesucristo sutinpi kawsayniykita Dios me entregay payma entregapuy kawsayniykita pay kutimunqa munay mana munay pay kutimunqa cree mana cree pay kutimunqa y pay kutimusan imama sapa uma pagaq conforme imatachu ruwarqa chaymajina noqanchis yachanchis kay historiama hina usuna sutiyuq karqa Hitler pichus karqa hatun runa kay segunda guerra mundial maypichus millones y millones wañunku kay Hitler ruwarqa chay guerrata pay iniciarqa chay guerrata y paytaq ñaqa 6 millones de judíos nisqasta kanachin ninaman wañuchin qarista warmista 6 millones kay Bolivia qusqan hina ahina runas wañuchin payqa uq dia manchay llakikuyuq mana ima royatirqachu wañuchikun y paya mayk'aqta chay huchanta paganqa chayrayku Jesús hamusan recompensata qanma y noqaman uq chayrayku ama kay profeciaswan waqladusman apachikunachu kay profeciasqa cumplikusan kay Mateo 24 parlarin q'ala kay señales manta y kunan noqanchis kawsarisanchis uq llaki ukhupi maypichus tiyan kay pandemia kay coronavirus nisqa kay coronavirus pasatinqa hamunqacha waq problemas pero yachanchis noqanchis munasqa amigos kay problemasqa señales Jesús kutimunanmantaña preparakuychis preparay familiaykita kay profeciasqa munasqa amigos mana altoman pasanqachu kay profeciasqa cumplikunqa pero mana kanchu uq fecha ninanchikpaq chay killa kutimunqa Jesús ninanchikpaq sinoqa preparakuy kuntan qan mana yachankichu tal vez astawan tardema Jesús kutimunma preparasqachu kanki wawasniykita preparankichu predikasankichu chayrayku hermana Faynin ahinata uq hatun phuyito haqay silopi riqhurinqani ahina uña phuyito y chay phuyitutaq wiñanqa y de repente chaypi rikusun Jesús hamusaqta miles ángeles wankanqa chay día manchaykusi ichakanqa munasqa amigo chayrayku kay profeciasta qhawarin kay profeciasta interpretari Jesús manta hap'ikuy paypi cree munasqa amigo kunan orakusun mañakusun nisun ahinata Dios nitatay yanapaway qanpi creenaypaq yanapaway qanmanta astawan hap'ikunaypaq yanapaway qanmanta astawan bendicionta mañakunaypaq orazo Dios nitatayku Señor kaypi karisayku wawasniyki palabraykita ñawirisayku estudiariyku Señor kunanqa kay profecías manta maypichu Señor hamunaykiqa kanqa suwajina a veces mana yachaykuchu noqaykuqa Señor imoraychu suwajamunqa pero ahina hamunayki kanqa chayrayku Señor preparakuyta munayku
preparaita manaiku familia kuta aina yatata evangelio kita predicaita manaiku noaiku kaita manaiku chay prudentes lámparas nigo junta kachun pero reserva iku kachun mana desanimakuita manaikuchu Señor tal vez rankai coronavirus ta Señor kachamunki señal tajina no hay gos niki pensar en aigupa no hay gos niki ramanda hasta donde depender en aigupa yaraiku Señor perdón mañarikuiku y mapi ormaraiku chayaga watihmanta kay palabraikita Señor yang niku machuray yang niku pikanchachu muchas gracias Señor kaita mañarikuiku y ganku timunki pronto Jesucristo sutimpi amén amén unas amigos tata Dios más bendición sapa uhniki chihuangacho saludos especiales Gankunapa a las amigos Jaurin Musango que hay redes sociales chaipi